Анда çoğultmay ulaqta bul. Көкжаңақтықта. Ар кварталдан балаларға бірден ашыртып береміз, бірден. Oldu. Ақсақалдардан 4-тені сыйлайсыз, квартал өзіңер ашыртып чапқыла. Кейін ашыртпай қойдың, мен ақша бердім деген сөз болмасын. Ар кварталға бірден ашыртамыз, болды. Oldu. Sorun boyunca malumat ver koy. 30 bin sorun var akçalay. Ana Rayalga 5 sertifikat var Rayalga. Piliki menen. Uslugası menen. Sonra. Ana 10 bin. Abla. Sen aman çarpsın. Көкжанға қайылы. Ассаламалейкум ат сүйүүчүлөрү, амансыздарбы? Көкбөрү ормандары. Жалпы эле улуттук спорттун катталуучулары. Бүгүн 30 декабрь Көкжанға қайылына келдим. Көкжанға ынтымагы улагын сиздерге тартып чагылдырып берейин деп келип калдым. Анда эмесе класстан басып, каналга сөзсүз катталып, ой пикирди жаза кеттиңиз. Ушул Көкжаңгак жергесинен чыгып талаалап жүргөн, алыс чет жерде жүргөн мекендештерге чоң салам. Ошолордун чакыруусу менен бүгүн келип калдым. Мына Аксубай ака бүгүн ушул улакты Барска чыгарып атабыз деп мага кабар айтты эле. Мен колуман келишинче ушул улакты сиздерге тартып чагылдырып берейин. Экинчи Швейцария кыргыз жеримдин кооздугун көрдүңөрбү? Асман тиреген ала тоосу бар дейт кыргыздын. Аппак карда жакшы улак болчудай түрү бар бүгүн. Аттар эми чогулуп атат. Көкжанга кайылынын жатканын карачы. Кимдер гана чыккан эмес бул жерден. Не бир керемет жер. Бул бир чети, мындан арыда тоо коюнунда жаткан Эчен деген айылдар бар. Көмүр кен мунун арты. Союз мезгилинен тарта. Кыргыз деген улуу эл, көп кылымды баскан эл. Ак мөңгүсүн жамынып ала тоосу жаткан жер. Кен байлыкты койнуна сыр сандык тайкаткан жер. Ак калпагын булгалап аталарын баскан жер дейт. Анысыңарындай не бир кен байлыктын баары жатат мына тоонун артында. Керемет жерим Кыргызстан. Алга гүлдөө өз. Кылымдарга көчүң улап жашай бер демекчибиз. Ар бир жигитти патриот болууга чакырабыз. Ар бир кыргыздын канында атуулдук сезими кайнап турсун. Катуу келе атат. Аттын оозун болушунча кой берди бала. Көкжаңактын кулундарынан окшойт. Ким бул? Тампо палван. Бер ошого, бер. Ver onu emeğe balak. Ver o dostuma. Аксубай ака баягы эле кызматта. Ага бер, буга бер, капы болуп калбасын, булга ашыр, алга ашыр. Жакшы өткөрөлү деп жүрөт. Ошо турат комиссардан экен. Келип эле көзүмө жакшы көрүндү эле сурасам комиссар дейт. Ошо көк атта жакшы экен. Сал көк атты, аракет кылай. Алла да бизде айла. Алла де Кудай де, Алла де. Ай Кудай, ай дагы мас турбайбы. Укмуш кетти. Кетти комиссар дагы кууган бойдон. Комиссар дагы от алып кетти. Азыркы канча чыгат деп атасың? 71. 70. Мына ушул Аксубай ака. Айдады. Торпок 71 экен, чоңураак экен да торпок. Бирок жери аябай сонун экен. Комиссар да келет ал. Жо, бул башка экен. Таштабай бири-бирин ашырып ойногула кийин улак. Бекишке бегин, бекишке. Ой, тартып кел. Комиссар качып кетти оңдоңда, комиссардын. Шопур да күчтүү экен бирок. Салып кетти.
Kol karışıp kaldı mı? Judo'yu aldı. Yer sonuna geldi Karaç. Vay. Sonunu vaq bolat bugün oda kalasa. Bir taş avam keleydi. Şimdi yaşlık kılıp ata bu. Benim asıldı. Bıştı da atasın mı buna? 5-5'te çavulgan attı. Kayrat baştalgan direk atı başlap kaldı mı bu? Komissar. Yemi aralashtirib otasın mı? Azı bıştı жазга жаңасы eкен da. Salып atasın mı? Qanday salganda? Жақсы. Sevmeyim. Жақсы eкен. Ke. Janagıdan çak. Gel. Qanday salamatсыз ба? Жақсы ба? Жақсы келіп алдыңар ба? Жақсы eкен. Hey, alıp çiğip ketdi. Taş ağa aşıp ketdi. Taş kömürgө baygege barıp keldim dedi Torat menen. Ne oldunuz aba desem, at kalıp ketdi deydi. Bizden 10 yıl aldı eken deydi. Jana külüktөр. Bunalar Anglis külüktörü. Dыханиясы чоң, өпкөсү чоң жана андай го. Биздин кыргыз жылкылар узакка жетпей калат. Неме те. Жакын аралыкка. Узак аралык болсо чыдамкай биздин кыргыз жылкылар кете берет. Тоо ташка. Исмаиловдор окшойт. Жумана бир гранат койгон. Murat aka keldi. Doğru, onun aşırttığı ki. Doğru ekan. 71 kilo olsa orada. Tutkanlarda 87 kilo ekan. Değil, üzüp keteyim. Buna da başakka girdi. Onda bu kedet naraqtan qol saltat da. $400 ming aldı da otasın mı? Şulatdı. Talga 3 malay. Narkı toru komiser. Top baştaldı. Bata dua boldu hazır. Barıp bata dua kılıp başlayıp kalsa. Bakacı götür atkan ekan ha? Bakacı aldırı da ata gerek. Şimdi olma sen nasıl sınavlara? At zor gel. Bırak karatma. Egzaminden öttü. Öttü mü? At sonuna gel. Sonuna? Zor at gel. Көкжан аттың құлыны? Майранбек. Жақсы кен Майранбек. Жақсы өтсін, а? Ова, ынтымағыңар үзілбесін. Ажалдыр ода, өзінің баяқы қарагер 3 малайдан кеткен аттың баласы. Мұны менген оқшайды, мұқтыбекті алдыр атқан екен. Марат әкеді оқшалған ау, ажымен атқан ат. Мұның атасы барыпыға оқша 3 малайдан барған екен. Мұш қиын аты.
Мен минут тұрған ат сатылады екен. Азыр есіне берем. Ошол кезде тартып болам. Tilek, engilerim, tilek. Tilek. Шурик, брат, данчаға оқшайды, старотипный, да? Жақсы кен. Жоғыны кені. Апанава, амансыз бі? Денсаулық жақсы бі? Келдіңіз бі? Жаңа ат қодай мағызам? Жақсы. Жақсы. Беркі өзіңіздің ағзалыңыз қана келді бі? Бақы чаппайды ал. Çabuk ol. Tilla 5-5'ke çapkan atın salıt at topla. İnim. Çok oydavaylı olsun komisarga. Şuda toktatpay katı ötkörem. Yaşattı. Toktatpa. Şuda. Kağı ötkörüyor toktatpa. Ana atın baypağı gördüm. Özü bıştı gene. Doğru lan kankadan çıkarak. Tepsilgende canı orayıp keyin bar baytı olmalı. Bakacıme şurik kaçlaş baltır. Apanova çüden apanova. Palvandan koy verdiler acına. Beko, kalgat. Götürüldü, kim götürdü? Götür, Bekem bol götürgün öcerden beri. Baştaylı baktı. Üç malay Beko tartışta üstüne, kim? Aldı azamate. Gitti. Buna Kogat dağı жақсы деп atacak. Çındığında жақсы gene. Uzup gitti. Tamam kaldı. Jardan ver. Oşo Kogat'ta жақсы var etkine. Qaraçı mı? Geleydi atmaş. Tura beri gözde getir. Azamate. Maladesi. 60 yaşım ne? Жаңасы жақсы ат екен. Ақиқат. Siz bunun agası para attı. Қайерден? Ошол бу? Бай Замирбектің аттарына барған аттар деп. Ошо. Ошонун биоласы ошо. Карат саткандын биоласында. Жақсы ат екен бирок, шындығында. Марағында бар екен. Иним комиссарға чокой байлабайсың. Атты тургузбан да. Деп койсо чочуп калат. Жақсы аттар бар екен көк жаңақта бирок. Муну аз көрдүм бузуп өткөнүнө. Ақиқат зор екен. Ажы жетелеп кетти, тынакта кетти. Батағылы баштайыз. Баштайыз дейді, батағылы жүлеген. Ажы көтөрген екен, бақ ажы жерден. Шығына қашып кеткен екен, татылағайдан жамасы. Ажы алып тұрды бақ. Алла бетік. Чоң тұратын алып тұрға ажы. Батағылар ажығандайсы. Амансыз бі? Балуан. Дамысыз бі, тынсыз бі? Жақсы бі? Жақсы әге.
Anake, baştalып атат көк жаңға ынтыма құлағы. Үшіп атам суық екен бұл оқшы. Gel tuğanlar gel. Yakın gelgile bağırdın. Şuraya. Yakın barıyor. Oldu atcanlar şurada türerli oldu. Assalamu alaikum hurmatlı bugünkü cemaat. Alıstan yakından gelgen tuğanlar. Bayağılı salt tuğlap Kırgız ilgeri açka kalsa hem ulak çapçı. Bu ilgerden gelgen salt bulat. Saltı bırak sakta biliş gerek. Anam biz ilgerden çağıp jürçelek. Akır kuvaklarda bilesin her zaman jogatıp koyuşup. Kanday olup jok oldu. Adreslerini çalabiliriz. Bırak olmadı biz akıra baldar çünkü uyuşup uşuluk işçaranı kayra baştaylı deşip ortadan ıntımakçılıkka gelişip buna uşul iş kayra baştalıp atar. Hurmatlı tuğanlar bu yılda ola turgan nerse uşun ıntımaktaşıp çavuşup birbirinden anan ızıldaşpay, ırıldaşpay bayağınday birbirlerine süyüp ne bağlı çapka abroyu olar. Anam bayağınday jaman söz ketmesin, uğra düşüngüle birbirlerde. Ben öyle, sana kim apan geldi, kıdıytıra, taptan değil aksakallarda, ne kana tavuş. Tavuş aksakal var, at tokur var, şığıl pitaş var, düşündüler. Murun çağap yürgen biz. Hazırkı yaşlar, ilgerkiday olup til algıla. Tokta degende toktat. Aşırıp ver mınav alasın degende toktatış gerek. Attı betke salbağıla. Canda parvasınar bolat. Ondan göre ıntımak bolar. O men şu baldar şunu uyuşturup atat. Şu baldarga ömür versin dayım. Ben solup ettim. Şu eli yurtu menen, tanış bilişleri menen büt mala. Şu kökcan aktıkları esem olgula maksatlarga jetken. Allah! Vitsimer şöyle koy vitsimerden. Nereden geldi? Toraga söylüyorsun arayın. Toraga. Assalamu alaikum hurmatlı жердештерим. Hurmatlı alыс жақындан келген қонақтар. Бардыңыздарды мына бүгін Көкжаңа ынтымақ улағына құш келіпсіздер бардыңар. Мына ушул улақты жогоруда аксакалыбыз айткандай, мурунтан бери болуп келатат. Мына быйыл 3-чү жыл биз күбө болуп атканыбызга. Ушул ынтымак улакты bundan да улантып, бөдө кырсыктан сак болуңуздар. Шаарыбызда жакшы иштер, оңолуулар көп болсун. Мамлекетибиз тынч болсун. Бардыңыздарга ден соолук, ар дайым ушундай шаарыбызда жакшы мааракелер көп болсун. Алла разы болсун бардыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу Көкжаңак шаарынын тургундары жана ушул спорттун түрү болгон улак ишмоздору бардыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен шаарыбыздын мэри Сыргак Замирбековдун атынан жана өзүмдүн атымдан кызуу куттуктаймын. Бардыңыздарга 2024 жыл жакшы жылдардан болсун. Бекем ден соолук каалайм. Анан ушул ар дайым ушул шаарыбызда ушул ынтымак спорт оюну улак өткөзүлүп келген экен. Быйыл да ушул оюн өткөзүлүп мына бардыгыбыздын ынтымагыбыз башыбызды бириктирген оюндардан болсун. Ушул спорт оюндары көп өткөндүгүнө байланыштуу шаарыбыздын ынтымагы мындан да бекемделип мына быйыл жылы шаарыбызда бир топ иштер жүргүзүлдү. Ар бир жүргүзүлгөн жакшы иштерге ушул жердеги ар бириңиздердин салымыңыздар, Эркин агабыз баш болгон ушул жерде ар бириңиздер акчалай жардам берсеңиздер, акчалай жардам берилбагандар ушул налог төлөп болсо дагы бардыгыңыздар ошолордун арасында ушул шаарыбызда жакшы иштер болду. Тарыхыбыз болгон 80 жылдыгыбыз өттү. Маданият сарайыбыз оңдолду. Ушул жерде Сарапит көзөмөл бөлүмүнүн имараты оңдолду. Жолдорубуз асфальттанды. Ошондой эле быйыл дагы 24 жылы жакшы жылдардан ушундай ынтымагыбыз бекем болсо, дагы да биргеликте көп иштер жасалат деген ойдобуз. Мэрия тарабынан да ушул ынтымак улагына эч кандай жакшы бир чоң ушул жыйындарда бардыгыңыздарга мындан да терең ыраазычылык билдиребиз. Жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Тойчуга берди сөздү. Апан кандай апан? Приезжий. Ынтымак чаап. Табыш кана табыш. Эки жактан келген меймандарды сыйлап, булакта бири-бириңерди сыйлап, бири-бириңерди урматтап, алыс жактан келген туугандарды сыйлап, сыйласаңар, сый көрөсүңөр.
Жақсы esen aman oynap kulüp çalıp ketkiler ulaqtı. Amin. Oyunga çakırıyorlar. Şu baldarga uzun ömür, çin dönse olsun, bala çakasını dayın tutmasın. Asmadığımız dayım uçunday açık basın. Bu kanday tüyse çok şu bayreken ötköldüğün ballardan gönül uçunday açık basın, asmanday. Oşonda ele baldarın tokta olayım. Ulak çapkanda, bu neme sorunçunu tilini algıla. Ayıldan gelgen biraz yarım aksakal kaşırganda da javukçu tutmağıla. Bir o yerden götürüp atkanda birinin içine ne bağlı atını salıveriyor. Götürgenin 5-6 tane palvan kalganın atını salıvatasın. Oşonun için bir o yarım sorun çağır, palvan bunu palvana koy ver götürsün degende karap turgula baldarım. Sizlerden soralım. Ya tınç balgılar mayreke jakşısın. Mesela kaçını koy. Yerden berle bizbey gerek tağız. Hem şunu unutmaktı kulaktı. Daima çırdaşmay, netmey. İlgeri koyup ver degende koyup ver çıra. Hazır koyup vermeyle at salıp atat. Salvay minede arkasını aytıp atat. Ben daima kulakta yürüp atam. Koyup verseler kulak yerde jatpaytqa kişinde sorun barıga mireceğiz. Daima unutmak var oşan. İlgeri aksakallar çapkanda çalışka kudayda. Ballar geldiler. Bişekten geldi ballar var. Amin. Elhamdülillah, salatu selamu aleyhi. Allah'ım gözün görüp durasın. Şu alış yakından gelgen bütün imandarı Allah'ım imandarını salatı, üylerine, rızıklarına, tapkanlarına berek ver Allah. Kayerde жүрсе Allah'ım özün ibadatında, zikrinde bolsun. Nasıl şu Bişkekten gelgen ülkelerimizden bardığın üylerine tınçlık versin. Şunun жақсы күндерде жақсы маңайда ұшырасып жүрсе Аллах Таала бардыңызға насip болсын. Амин. Ушуларыңыздан жақсы өтүп кетсек Алла насip болсын. Алла. Бишкектен келген жамаат түшүлөп калды. Жамиш. Assalamu alaikum урматтуу жерлештер. Мынакей биздин улутубузду балмустактан сактап келген ушул өзүбүздүн улуттук оюнубуздун эң сересинде турган, эң бийигинде турган мына улак тартыш оюнунда турабыз. Максатыбыз ынтымак, биримдик. Ушул ынтымакта, биримдикте ушул марекени жакшы кылып өткөрүп алайлы. Ol demse. Qancha aytdi, qancha. Buna kıvet sözde. Qancha. Bismillahirrahmanirrahim. Rossiyaдағы балдар бар, Жалалабадта. Шетелдерден жүрүп, салбаса ошоға туагылып. Sabır deme sapar деген балдар сапалар байсарды болsun. Amin. Ana men bagı kulaka ança nemerim yok ele. Hazır oğuzum açılıp kaldı. Malades. Ben bir gına söz açımınlar. Buranday sizler için baldan çüngüle. Kıynalıgan elinin bayı olsun, buzulgan şarım oң olsun. Turmuşları özgörüp köngüne şarım çoğaysun. Aytılıp atken yerinde aygülü çoğayat. Akırı bir gün köngüne şarım çoğayat. Oldu, jigitler. Miteşava. Ana miteşava. Miteşava. Bundan gelgen palvandarga kimden sağlık, uzun ömür, tapkandarına bereket. Жақсы oynap, жақсы çağıp geldi. Ana sorun boyunca aytmayın. Mına çoğultmay ulakta bul. Көкжаңақтықта. Ар кварталдан балдарга бирден ашыртып беребиz, бирден. Oldu. Аксакалдардан төртөөнү сыйлайбыз, квартал өзүңөр ашыртып чапкыла. Кийин ашыртпай койдуң, мен акча бердим деген сөз болбосун. Ар кварталга бирден ашыртабыз, болду. Oldu. Ana sorun boyunca malumat ver koy. 30 000 sorun var akçalay. Ana Royalga 5 sertifikat var Royalga. Menen, piliki menen. Uslugası menen. Sonra. Ana 10.000. Abla. Başla. Sen aman çağır. Ya bol. Min gel bol. Bol. Bol bol bol. Ne bakıyorsun? Min. Rapsan açıp koy beni ortama. Tamam. Hocam 15 var. Ya benim ortama. Rapsan. Beni acık. Ben de. Başlaştı mına aşırıp. Aksakalın ruhsatı men biröөгө aşırıp berdi. Aksakalga aşırı dediler.